Javile su nam se i naše dve slušateljice sa Facebook grupe Akcija Izgradimo Teslin toranj u Srbiji. Sa njima je intervju uradio Dušan Hrenek. Za emisiju Glas naroda imamo znači naše goste na vezi, a to su, da kažem, dve mlade dame iz sa naše Facebook grupe Izgradimo Teslin toranj u Srbiji. Znači, bavimo se ovom prilikom i naukom. Sada će se njih dve predstaviti. Vaša imena su? Suzana Ana Holevas. Mateja Milena Vanovac. Da. Vi se znači bavite naukom. Šta ste studirate nešto ili ste završili studije, čime se bavite, radite i negde? Pa ovom prilikom bi pre svega željeli da predstavimo ovu našu akciju koja je od 2009. godine već na Facebooku. Akcija se zove Izgradimo Teslin toranj u Srbiji. Pa bi mogli, ako želite, malo više o tome da popričamo. Naravno. Eto, ja na primjer ne poznajem puno nauku, znam, da kažem, neke osnovno nešto o Nikoli Tesli, a interesantna je ova tema, čak i ne znam čemu bi taj toranj služio, zato bih volio da meni, a i ostalim slušalcima našeg radija i ove emisije objasnite svrhu postojanja jedne takve naučne građevine u Srbiji. Pre svega cilj naše akcije za izgradnju Teslinog tornja u Srbiji je da bi taj toranj bio kao građevinsko, arhitektonsko, kulturno i samim tim istorijsko delo, koje bi bilo građeno u čast velikana svetske nauke, kao vizionarski simbol genijalnog naučnika, ali i u čast same nauke, kao i propagiranje nauke kao osnove svake napredne države. Predstavljao bi simbol moderne Srbije u Evropi i u svetu i doprineo njenom ugledu, simbolički govorio koliki je doprinos za čovečanstvo dao naš sunarodnik. Sad, ako nas pitate zašto toranj, pa mogli bi da kažemo zbog toga što, evo, Nikola Tesla već ima svoje spomenike, ima nazive ulica, muzeja, ima aerodrom, ali nemamo nijednu uspomenu na ono što je Nikola Tesla najviše voleo, a to je njegov legendarni toranj koji se inače zove Wardenclyffe. Da, ja sam baš skoro gledao onu emisiju o Nikoli Tesli, kada je napravio prvi onaj toranj koji je prenosio radio signal preko okeana, i sada ukrali su mu taj izum, šta već, to je posle drugi naučnik je to patentirao. Marconi, Italijan, on je ukrao to, nažalost je dobio Nobelovu nagradu za tu krađu. I dan danas postoji ta mrlja. 1943. godine američki sud je zvanično, pošto je Tesla predao to na sud, htio da dokaže da je to njegov izum, američki sud je posmrtno, malo posle nekoliko mjeseci od Tesline smrti, dokazao u stvari da je Tesla bio u pravu i da je to njegov izum. Tako, ali Nobelov komitet ni dan danas nije opovrgao to, tako da je ostalo da je Marconi dobio tu nagradu, još uvijek se tako računa, nažalost. Da. Isto u jednoj emisiji, gledajući isto tako jednu emisiju, pošto ja često pratim ove dokumentarne emisije, saznao sam i podatak da je Nikola Tesla još pred drugi svetski rat nudio Kraljevini Jugoslaviji neki svoj izum, tako isto neki slični tornji, koji bi bili, tako reći, neka vrsta antiraketnog štita, šta već, da ni jedan avion ne bi mogao da uđe u vazdušni prostor tadašnje Kraljevine Jugoslavije i slično. Sad ne znam da li je to toliko moguće, ali ja se divim jednom takvom izumu. Moguće. Tesla je radio za nekoliko država, na primjer i za Englesku, bili su poručeni tako neki programi zaštite, kako bih rekla, pošto je on izuzetno poznavao, mislim, to je njegovo područje bilo, i tako da je on napravio zaštitu
za englesku, da ih niko isto tako ne može napasti. Međutim, posle je došlo do smjene vlade i taj drugi, mislim da je došao Churchill onda i on je rekao pa bože ljudi nećemo dati čovjeku koji ima 80 i neku godinu da se bavi zaštitom engleske, mislim. I tako, u stvari to nije prošlo. A da, jeste, on je nudio i vladi tadašnje Kraljevine Jugoslavije, međutim nije bilo interesantno tako nešto tada u to vrijeme. Da, nažalost, naše stručnjake, naučne ljude i sve to priznajemo tek onda kada ih drugi priznaju i posmrtno. To je, da kažem, velika nesreća našeg naroda. Ali šta možemo? Čitao sam dosta sam gledao tih dokumentarnih emisija o Nikoli Tesli. Još jedan izum, evo sad vam oduzimam vreme, koji mi se onako sviđa, sad ne znam i to da je moguće, koliko znam nije to realizovano, ali čuo sam da je izumeo čak i prenos struje na daljinu. Da, on je u stvari prvi koji je to pokušao i uspio je u tome, međutim posle više to nije bilo interesantno da se koristi, da li nekim moćnicima ili ne znam kako bi rekla, možda vladi nije odgovaralo, tako da to više nije bilo upotrebljivo, nažalost. Danas bi živjeli slobodno, ne bi plaćali energiju, ali šta da radimo. Naravno, da se vratimo sada na ovu temu, gde bi taj toranj bio po vašim ovim proračunima najbolje bio izgraditi u Srbiji, na kom mestu, da biste se obratili nekom od institucija, nekoj instituciji u Srbiji, koliko bi taj toranj koštao, na primjer, tako neke teme? Pa ovako kako je sad ova priča krenula, sam naziv naše akcije je u Srbiji, znači bilo gde u Srbiji gde bi mogli da naiđemo na neko prihvatanje ove divne ideje Dušana Sinadinovića. Međutim, pošto smo ove godine nekako došli najbliže do toga, čini nam se da je ipak, nažalost za neki možda i ne, da je ipak Beograd se najviše odazvao ovom predlogu. Tako da spominje se jako često Ušće, pa ćemo videti. Konkretno još ništa nije urađeno po tom pitanju, ali najverovatnije da bi to bilo u Beogradu na Ušću. Da li ste se obratili nekoj državnoj instituciji, Ministarstvu nauke? Naravno, naš idejni pokretač ove ideje se godinama već obraćao raznim vladama koji su bile tada na vlasti, znači cela priča je krenula 93. godine, ako se ne varam, kada je ta njegova ideja prvi put izašla i na RTS-u, gde je on bio gost i davao intervju, a zatim i u mnogim dnevnim novinama. I kako je, da li postoji razumevanje, da kažem, vlade Srbije i Ministarstva nauka o tom jednom pitanju, da li su oni spremni da ulože novac u jedan takav veliki poduhvat? Nismo baš naišli na veliko razumevanje, ali u suštini cilj ove naše akcije i nije da se pare uzmu od države. Nama je važno da se taj projekat pokrene. Bilo bi dobro da ga država pokrene, ali verovatno bi stizale i donacije ljudi dobre volje i mnogih poštovaca Teslinog dela iz Srbije kao i iz inostranstva. Nešto po principu Avalskog tornja koji se gradi kapama, pa kako bi stizale donacije, tako bi i sam Teslin toranj ili kula napredovao. S tim što treba da naglasimo da ovaj naš projekat ne interesuju mašine i aparati i prateća oprema koju je Tesla ugradio u svoju originalnu laboratoriju, jer sva ta oprema je i dan danas enigma i za sadašnju svetsku nauku i za velike naučne institute koji raspolažu
informacijama, još uvek oni ne znaju o svemu tome šta je to bilo, već bi bilo kao građevinsko, arhitektonsko i kulturno delo, kao simbol Nikole Tesle. Naravno. Od Beograda simbol Srbije. Da, postoje još neke ovako naše želje ili možda ako bi bilo mogućnosti, to moguće da bude isto naučni centar koji je u stvari u obliku tornja, koji bi propagirao Teslino djelo, Tesline eksperimente. Takođe postoji isto jedna od mogućnosti da bude radio stanica na Teslinom tornju. U stvari tu bi se skupljali teslolozi iz cijelog svijeta. Tako da bi onda u stvari Srbija postala jedan kulturni i naučni centar. Mislim da bi to bilo jako zanimljivo. Naravno. Mi, na primjer, u Srbiji, ja sam lično upoznat sa nekim slučajevima, imamo dosta ljudi koji se bave i dan danas pronalascima, imamo dosta, znači, inovatora koji, nažalost, iz novčanih razloga pre svega ne mogu da neke svoje inovacije, neke svoje izume zaštite. Ja sam, na primjer, upoznao čoveka koji je otkrio prenos struje jednom neizolovanom žicom. To mi niko ne može toliko verovati, a i ta žica je bezopasna, znači može golom rukom da se uhvatiš za jednu žicu, kroz koju prolazi i plus i minus i uzemljenje i sve. Ja to nisam mogao da verujem, čak me je bilo i strah da se uhvatim za tu žicu. Žica naravno na jednu stranu je sjevica, na drugoj je utikač iz dve žice koji izlazi iz ovog utikača, sprovodi tu jednu koja ide do sjevice, uključi u struju, sjevica naravno svetli normalno i kaže dodirni. Ja dodirnem, ništa, ni najmanji, da kažem, ni najmanje osjećaj da si dodirnu struju, kao običnu žicu da dodirneš, a kada se stavi ova faz lampa svetli. To je jedan izum, ne znam da li ste čuli vi za taj izum, jednog čoveka iz okoline Kruševca koji je to izumeo, tako da ja sam se oduševio, ali upoznat sa tim slučajem znam da nije naišao, da kažem, na odobravanje ni državnih institucija, čak ni nekih društava pronalazača koji taj izum ne shvataju za ozbiljno, a na taj način bi se sprečili, da kažem, i mnogi požari i nesreće od struje i sve to. Ali dobro. Znači, taj vaš toranj bi mogao da služi i kao prenos radiosignala. Da li ste razmišljali... Ne, nismo me shvatili. Ne prenos radiosignala. U stvari, u tom tornju je mogućnost da se napravi jedna radiostanica, ne bukvalno kao predajnik da bude taj toranj. Da. Znači, postoji jedna mogućnost da bi možda trebalo ili da bude jedna radiostanica tu. Naravno. A da li ste razmišljali o pokretanju neke akcije kada se taj toranj izgradi, da tu bude, da tako kažem, i neki centar gde će se okupljati mladi naučnici, mladi istraživači koji još istražuju sve to, koji imaju neke svoje izume, inovacije, znači nešto posle toga što bi još pokrenuli na Teslinim ovim principima. Mislim, na ovo sve što je Tesla započeo da se još nadograđuje. Da, to bi nam i bio cilj, da tu budu i razni naučni centri, ali ne u sklopu samog tornja kao građevine, nego kao prateći objekt. Naravno. Bilo bi tu prostora i za naučne centre i za rad sa mladima. Naravno. Jedan centar za teslologe koji bi u stvari okupljao ljude iz cijelog svijeta koji su poštovaoci Nikole Tesle. Recimo, zanimljivo da
u Srbiji ili u bivšoj Jugoslaviji, ako već govorimo, nije poznato da u stvari Nikola Tesla ima mnoge poštovaoce širom svijeta. Mislim, naravno zna se u nekoj mjeri, ali ne u tako velikoj mjeri. Recimo, ja sam pronalazila da neki ljudi u čast Nikole Tesle daju svom djetetu ime Tesla. I to baš još i ženskom djetetu. Pa je žensko dijete se zove Tesla. Interesantan podatak. Interesantno. Mislim, bave se tako raznoraznim stvarima, šta je Tesla volio, banalne stvari, nekad toliko da čovjek čak, kako mu se zvala mačak, kako se mačak zvao, i tako, mislim, toliko se ide u neke detalje. Pa da, Tesla je ceo svoj život posvetio nauci i posvetio za dobrobit čovečanstva i mislim da mu mi pre svega sa ovih prostora, sa prostora bivše Jugoslavije, trebamo biti najviše na tome zahvalni jer je on, da kažem, naš čovek i trebamo najviše mi to podržati. Jeste, i da to shvatimo skoro kao našu obavezu prema jednom takvom velikanu. Upravo to, ali malo se, mislim, posvećuje pažnja tome danas, što se da primetiti, posveti se pažnja prilikom nekom tako danu rođenja Nikole Tesle ili nešto, ali to je po meni veoma minimalno. Naprimer, znam da postoji Teslin muzej u Beogradu, bar je nekad postojao. Stoji sada. Da, ali ne vidim baš da se tome posvećuje velika pažnja i da je to nešto na nekom višem nivou. Postoje, mislim da treba da uđe i u turističku ponudu Beograda malo više, da se to promoviše, da mladi danas mahom te ekskurzije i sve to, svi obilaze Beli dvor i tako neka istorijska mesta, dok taj muzej nije toliko u žiži interesovanja. Ne znam zašto, ali mediji su najviše po meni za to krivi. Evo, kad smo došli sad do ove teme, možemo da kažemo da će ove godine 9. i 10. jula da Zemunska opština organizuje proslavu Teslinog rođendana. Znači 9. na 10. jul u Zemunu, zove se Tesline noći. Tamo ćemo i mi biti jedni od učesnika i mislimo da će se tu skupiti dosta teslologa, dosta ljudi, poštovalaca, tako da će to biti jedna zanimljiva manifestacija koja će trajati ceo jedan dan, 9. jula i 9. na 10. noći. Da. Mi smo već bili pregovarali sa opštinom Zemun, na tome se radi, mislim da će to biti fantastično i da Beogradu i Srbiji treba jedna takva velika proslava. Čak sam u kontaktu i sa teslijancima iz Amerike, Australije, Kanade. Čak se može reći da sa njima ostvarujemo neku bolju saradnju nego sa našim Tesla klubovima u Srbiji. Da, pa kako imate saradnju? Znam, na primjer, sada da je interesovanje za Teslu veliko, znači za njegove izume, za njegov život i za njegovo delo, da je sve to veliko interesovanje i u Hrvatskoj, na primjer, što se da primetiti. Primetio sam da u posljednje vreme, na primjer, Ivu Andrića, Nikolu Teslu, te velike jugoslovenske, da kažem, naučnike i pisce svojataju i jedni i drugi. Šta mislite o tome? Pa, oni trebaju da budu most između naših naroda, ja mislim. Prvenstveno zato što je Tesla kao Srbin koji je rođen u Hrvatskoj, znači to treba da bude most između srpskog i hrvatskog naroda. Drugo, Ivo Andrić, on je odrastao u katoličkoj porodici, ali posle se deklarisao kao Srbin, to takođe treba da bude most povezivanja, tako da ja mislim da je to velika prednost. Da, čak sam našao na internetu neka pisma koje je, da kažem, za vreme Drugog svetskog rata, to je u tom periodu, kada je Nikola Tesla vršio prepisku sa Mačekom iz Hrvatske,
gde je pozivao Mačeka da ostane na liniji očuvanja Kraljevine Jugoslavije, gde se lično Tesla zauzimao za jugoslovenstvo, što me je stvarno oduševilo, da je navodio da je naravno on odrastao u Hrvatskoj, da je njegova država Hrvatska, ali da svi jugoslovenski narodi treba da žive zajedno u miru i slozi i da budu, da kažem, jedinstveni. Tesla je veliki čovek. To se bar po tome da vidjeti i po onome što nam je ostavio danas. Da, u svakom slučaju mi treba jako da budemo ponosni na Teslu. Recimo, ne znam koliko vam je poznato, on je imao oko 700 patenata. Znači, neke je priznao u samoj Americi, neke u Engleskoj, a neke i u Kanadi isto. Dokumente o njegovim patentima imaju naravno Amerikanci, imaju Kanađani, imaju Rusi. Tako da, mislim, još danas postoje neka skrivena dokumenta koje mi ne znamo, mislim, ne znamo mnogo o njima, ali nadamo se da će ugledati svjetlo dana. Mislimo da vrijeme Teslino tek dolazi. Da, pa neka dokumenta, koliko sam je upoznan sa time, posle Tesline smrti i neke te njegove izume su ovi naši, da kažem, prebacili u taj muzej u Beogradu, dok je drugi deo svega toga zadržano u SAD-u i to naravno Amerikanci nisu dali. Sada o čemu se to radi, ko će znati? Isto gledajući jedan dokumentarac, začudilo me to da je Tesla izazvao nekakav zemljotres u Sibiru, u Rusiji. Da. Nekom svojom metodom, šta već, vi to bolje znate od mene, ali to je stvarno interesantno kada danas čujemo, to nam deluje onako nemoguće, totalno nemoguće, ali dokazalo se šta više da su takve stvari moguće, da mi mnogo toga i dan danas ne znamo, a Tesla je znao, to je ono. Jeste, kako vreme odmiče, verovatno će i drugi njegovi izumi biti malo jasniji svima nama. Pa naravno. Ta struja, eto, ta prenos struje na daljinu, to me onako, da kažem, fascinira, oduševljava. Da. Samo, žalost je ono kada pogledamo da jedni takvi, da kažem, naučnici koji su izmislili, na primjer, poput Tesle, koji je izmislio sve ovo što danas imamo radi pomoću njegovih izuma, onda telefon, isto jedan veliki izum čovečanstva, ali danas kada pogledamo sve to, mi se moramo odricati nekih tako izuma velikih ljudi, moramo štedjeti telefon, sve je skupo, telefonski razgovori su skupi, električna energija je skupa, da obični ljudi, prosti ljudi, da kažem, ne mogu toliko uživati u tim izumima. To je ono malo žalosno kada sagledamo celu tu priču. I ne znam kako je vaše mišljenje o tome, a moje lično mišljenje je da mi nismo, barem ovde u Srbiji, iskoristili tu obnovljivu energiju, da ne radimo mnogo na tome. Evo, baš često slušam i čitam da imamo velike potencijale za izgradnju ovih centrala, kako se već zovu, vazdušnih, kao u Holandiji ovih. Vjetrenjača, električna je... Da, vjetrenjača, da. To isto nismo iskoristili puno. Pogotovo ovde gde ja živim, u Vojvodini, to je fantastično. Vršac i taj deo ovde ima dosta vetra. Recimo Danci, oni su mnogo iskoristili snagu vjetra i dan danas to koriste jako. Da. Pa imamo mi bar ovde u Srbiji dosta potencijala i za hidrocentrale. Na Drini, na primer, koliko ja znam, može još 20 hidrocentrala da se sagradi. Možda nisam u pravu, pa mi ispravite. Ali mi se dosta oslanjamo na neke izvore energije koji su neobnovljivi, termoelektrane, trošimo naša rudna bogatstva dok se ne bavimo nekim konkretno obnovljivim izvorima energije. Da, a sunčeva energija recimo nije uopšte iskorištena, nažalost.
Kako je? Jer da, solarne ploče. Da. To je recimo jako interesantno sada u zadnje vrijeme. A zamislite da se Tesline ideje ostvarile, da smo zaista svi imali besplatnu struju, odnosno energiju. Pa to bi bilo odlično. Bio kraj gladi, kraj ratova. Onda bi bili mi u raju, ne? Pa naravno. Na zemlji. Ja kada pogledam koliko je danas skupa struja kod nas, električna energija, koliko je skupa, koliko ljudi duguju novac elektroprivredi i koliko su u problemima zbog toga, a on je svoj čitav život posvetio za dobrobit čovečanstva, to stvarno nije u redu. Nije u redu. Kakav je vaš stav, na primjer, evo, videli ste šta se desilo u Japanu oko ovih nuklearnih centrala, kakav je vaš stav, da li bi u Srbiji, evo, ovo nije baš vezano za izgradnju vašeg tornja, ali eto da vas pitam, da li u Srbiji bi bilo poželjno izgraditi jednu nuklearnu centralu za proizvodnju struje? Po principu Krčka, ove nuklearne centrale Krčka u Sloveniji. Ja nisam za. Ja. Nikako. To nikako. Pa ne znam. Bolje bez. Sve moguće druge resurse iskoristiti, a nuklearke ne, nikako. Ima toliko toga, upravo smo o tome razgovarali, što treba iskoristiti, ali nuklearna energija ne, nismo za to. Pa naravno, i ja se slažem sa vama, to je dosta opasno. Čuo sam da će se sagraditi nešto u Bugarskoj, znači u saradnji naše vlade i Bugarske, da će se sagraditi neka zajednička nuklearka. Sada koliko je to tačno ne znam, ali slažem se sa vama, imamo toliko izvora energije koje možemo iskoristiti, od sunčeve energije, energije vetra, vode, to su sve obnovljivi izvori energije koje nažalost ne iskorišćavamo tako dobro. Primetio sam da na nekim kućama, sada nije to toliko čest primer, u Srbiji postoje solarne ploče i ti ljudi sigurno jedan dobar deo energije sami obezbeđuju nezavisno od elektrodistribucije. Sada, koliko je to izvodljivo, koliko to košta, šta znate o tome, znate li nešto više? Da mi imamo dovoljno sunčanih dana u godini, ali mislim da je to za naš standard još uvek skupo. Da. Recimo što se toga tiče, recimo to može da se upotrebljava za da se napravi topla voda, jel? Da se za tuširanje i tako neke manje kućne potrepštine. Mislim, pomoću tih solarnih ploča, inače ne može baš toliko da se to stvori te energije pomoću solarnih ploča. Uglavnom za te neke manje kućne potrepštine. A izum ovih mladih ljudi iz Obrenovca, bežični punjač za mobilni, šta već, isto nekakav toranj, što čuo sam da je sad taj izum u žiži interesovanja. Nisam obaveštena, pa ne znam. Niste upoznati sa tim. Da, dobili su i nekakvu nagradu za najbolji izum Evrope, šta već, gostovali su i na RTS-u. Nisam nije baš toliko upoznat, ali sam nešto tu malo pratio. U svakom slučaju, znači, taj vaš toranj bi se gradio u Beogradu najverovatnije. Koliko bi koštala izgradnja celog tornja? Da li imate neke proračune i arhitektonski plan izgradnje tornja? Pa mi smo u pregovorima sad za taj finansijski, kako se to zove, kako se kaže, Mateo? Pa da se napravi konkretnu plan u vezi toga, ne možemo još konkretno reći to. Ne možemo konkretno da kažemo da ništa, još smo u pregovorima, tako da trenutno ne znam. Da. Evo još jednom ja da poručim svim slušalcima U radija, učlanite se na Facebook grupi Akcija, izgradimo Teslin toranj u Srbiji i podržite ovu akciju. Nadamo se da će ova akcija uspeti. Imate li još nešto vi da kažete ili ćemo zaključiti ovu temu? Da vam se zahvalimo, da pozdravimo sve vaše slušalce. Hvala puno.
I od mene. Da? Da, i od mene veliki pozdrav vašim slušalcima, oni su svakako dobrodošli u našu grupu i uopšte nas podrže u ovoj akciji. Naravno, ja vam se isto zahvaljujem što ste nam se javili i u buduće ćemo se, naravno, i u buduće ćemo sarađivati. Nadam se da ćemo napraviti jednu, da kažem, specijalnu emisiju koja će se baviti Nikolom Teslom, njegovim radom, životom, a izgradnjom ovog Teslinog tornja u Srbiji. Puno vam se ovom prilikom zahvaljujem i imat ćete svu podršku i radija da ova akcija uspe, a nadamo se da će uspeti i da ćemo jednog dana prenositi na našem radiju i uživo otvaranje tog Teslinog tornja u Srbiji. Bilo mi je izuzetno drago, tako. I nama, hvala vam najljepše. Hvala. Grmi negde nad Likom i dječak jedan Oluju sluša i kreće u svijet za vidikom, veliko srce, čista duša. Kako uzeti snagu gromu, Prometeju se misao budi, kako pomoći svome domu i svima svuda gdje su ljudi. Ja sam naroda svog sin i nema drugog gesla, velike drame prvi čin, Nikola Tesla, Tesla. Ja sam naroda svog sin i nema drugog gesla, velike drame prvi čin, Nikola Tesla, Tesla.